pride always says you are right, you were never wrong. So what's in his heart? I will ascend him to the throne room of God. Uthi ngifuna kufana nabani? NaNkulunkulu. So ngale magama angeke uthi ngifuna kufana naNkulunkulu ungathi bona ufana naye. Akukhonakala. Ngoba ngani? So lo kwamenda ukuthi abe boastful. Sibuyela kule ndzaba yethu ya Paul lesiqale ngayo ngani. So uNkulunkulu manje weke ile uNkulunkulu ayenzile ke kule part le. Lithi iBhayibheli ke nasophumbe kufunza ufika ku verses 15. Waphosela phansi emhlabeni. You were thrown down kuphi emhlabeni. Ngoba lo so desire ukukelani bazana ethi ngisho lokho. Even lika moya. Sono ngale nakuthiwa wena sono ngale. This is why ngale even lika moya ngikhazile. There is no forgiveness ngale. Bamahlakela forgiveness only exists la kithi. Uthi utoyenda lo kunyalo uthi Nkosi ngithethelele iphelela la. Ingadi ya Jesu inemandla la. Beyond the grave akusana kukhululeka. Akusana ngadi ya Jesu. uNkulunkulu uyende ukuthi ingadi ya Jesu ayisebende la. So ngale level lika moya, this is why any person who sinned ngale ulinza judgment. Akunakuthi uNkulunkulu thatha umxolele no. Netingilozi letona ngesikhathi sano ukhuluma ngato ngibani kodwa abangiside ba Njuda yes Njuda James Njuda ukhuluma ngathi usidaboshwa tilinzwe lisukulani le judgment. So forgiveness only exists where in this world. Uthethelelwa kusebenza la kule liveleli uNkulunkulu kwende wathini there is forgiveness here. Ngoba kusane ngadi ya Jesu. So kahle kahle nalo forgiveness ithi ngichazele nona. Forgiveness la kimi nawe. But imbadalo le khona lo bhadalela tono takho. So kuwe kuba forgiveness ngani ngesimanga sokuthi akabhadali wena ubhadale someone else. But otherwise everything siyibhadalela. Angithi ngichazile la nasicala ukuthi noma ngayini lo imukelako the only thing lo wayibhadaleli yongena ezulwini, you don't pay for that one. Alikho izulu elamala songena ngokusebenza kuseliqiniso. Izulu lamala. But everything, the rest of the things you pay for them. Uyona manje uwonile la now ingadi ya Jesu enjani iba atona for your sins, then that is a payment. But beyond that, so now so now Lucifer ngala ugovuka ipride yokuthi athi intino ngiyatenda. Na Paul ngala ku 2 Corinthians chapter 12 la sifunze khona siqale khona uthi ke kuze kuthi ningaphakami ngithi bone sangathi sengcono kakhulu ngoba ngiyeva kusangathi ipride ifuna kuqubuka la kimi. Uthi kwala kwathunyelwa ingilosi yasathani yangifaka niyeva. Niyani ukuthi Paul bekaphila necondition into bekiselayo. Bekaphila necondition na ufunza Galatians iyavela. Liso lakhe leli uze wayofa solo liso lakhe leli. Sukela washaya mbani liso lakhe leli belivuta amanzi ne? Belimele lalimala vele. So bekasetwa ngiDr Luka nje bekayicompanion ya nangizana moye beka njalo aluka amnceda towards i-issue yakhe liso. Now ufunza nje Galatians you'll find out ukuthi uze athi nginibonile ngisangathi ngifise ukuthi ngathi niyathatha lokulakini nibeke la kimi ukuze ukuthi nibe kahle. But now bazalwane, so le condition yakhe ngiyo lebemvimbe ekutheni noma ngabe uNkulunkulu lethi mangasithi ngakanani angaphakama. So always lesikhathi uma uNkulunkulu aphakamisa umuntu ngicela kusho lokho i-anointing nayifika emuntwini iraiser ema-challenges netinkinga. One, the more you know, the more netilingo takho tiba njani tiba settled. And kuyasita lokho because inkinga ithi one, my people perish because they lack knowledge. Injongo yaNkulunkulu ukuthi kufuna sibe nelwati. But inkinga ithi ukuthini sineglect lwati. Sivala lwati ngani ukuhamba sona setshwala. I'm sorry. Kulabana ngiyadlala mnasi. Sihamba sona setshwala sihlale singekho sober yabona. Phela umuntu lona setshwala already
out of his mind akacabangi straight so